OKFM 101.7. Nana Boakye, a national youth organizer of the new Patriotic Party. Na yene na ebetwetwe enkomo K101.7 suni and na homa no so akate. Nana afei ye me de bokata na ansa na beba de bokata ma me fa we mfem pacho Vodafone fo eboa yen e ma yetimi e de eye ade ache bia show yi ebrew. Na me kona me kodi enkomo e kakra. Nana bi me mo ache no pay. Nana me mo ache no pay. Kwame. Yeah. Bejo ho bra. Na bokodi. Me yoso papa nyame adaroma enenso nyame de ena cheye aka 3 days na ze nyame adaroma Ghana for asama na nado danko akufuado another term enti we be ene fie enye ne fia dai kina memene kwasiada na ze Monday nyame chade nso emrano mutumi a His Excellency the President enya ni tumi firi so no Monday holiday yanko adwuma ntinya ebenya bre akwakoto yaba kama enti kwa me nyame de nso ache yugusu a yebobo ye ho a campaign wi yetututu ye nyama na enu am friends dem chofo nhia mu na yamane ye bai uhwe de obokata say the finder or see mama incoherence on education policies we see policies e ba say yemfa nwesuan hye ntudwa ese ye mampani dada mahama wotu frankama NDC amanyuko no wokansi so enu na mo frɛ zenchofo nhia mu wadawruma mintie nkyiremu kwa me dase enu a ensamfo nchomu a ihia ye no kwa me na niema miensa nyedi kan atrosama former president Mahama de kotudwa ebra no wo upper east se ono na e free SHS ebae ye tosu miinu enso na nsen no mi hu bi da mi hu chomo de paper fia bi ba ya mo se paper no mo but ayi amende nane kwa me ka bibi what share adverta erane a edu ba bi no wo mo kobo odwa e na wo mo declare progressive free senior high say ashase adwuma minim say what was advert ni bia okay I'm declare the then a president His Excellency John Dramani Mahama what me ba ho okay die di fufo nso no ho kwa mate na so wo hwe saa die bia ono no frɛ no progressively free SHS na kwa mo dwe ho awon tiase also the yema day student into no or shasien kakra okay kwa me wo shasien ma day student for na omu fees no mutua na ye 408 Ghana cedis 408 Ghana cedis and also ubetua mu 38 cedis pay the kwa me a subsidy yenteso bi na wateso de ama owo 38 cities pen a wutia out of the 408 Ghana cities. And now, ono dia baba to just say a progressively free SHS. Kwame na niemu yakwa mponi se na wa se ja eka 300 and around there 370 Ghana cities e dey ma awofo into your made now we so na borders na almost numbers na do so pa and almost no musika no so do so pa o se ho de dabi onko kra e jadi a wo so wo no progressive a wo so wo to na mo kakra no out of 400 no kwa wo twemu 38 and da ben na nke ebeduru the comes obi kasa na wahwe nipa no yoye na wahwe na moto bi otuye wo day students for the kwampa 400 Ghana cedis per no kwa no 38 cedis per na wo so mu eno so wo so mu kwa wan san tuaka no eno kwa na sai me ya no when tia na danko akufuado epaw na poso ombeye
minister in charge of education. Na poba no place can otua saka no. So subsidy no kwa 1 cent yo. Edu kwame enye progressively free SHS biao. Enye subsidy for SHS. That is the name. So progressively free no mo friend eyendada ya tro. Because yesterday I can't be said the devil is in the details. It is a no be no tier school fees 400 Ghana cedis. Now what's what you 38 Ghana cedis amana. Then why you know? Now what is there? Omni tuamukaina. Now do down kwa kufa do free SHS no. The student in tier fees a free. Uko do school ubedi free. Textbooks a free. Uniform a free. Library fee free. Science labs no near the fee on teaching and nina free. As an nutritious meal like a sad amount say free. PTA kwano ye mumu twa PTA kwao ye mumu twa aban twa PTA kwa mumu free. The dividend okukotua sa 38 Ghana cedis fia we na okra 1 cent tua sa kana na ba no be ka say free SHS bi na say e entroy and data e subsidy e ente so fia bi e no mote so keke e ti no see e sa no kwani tuka na ye maka na fo se enwonyam anana do danko akufado enya wo free SHS mo no adom bi a wenya no se wo hwe ahonwo ho bi a Ghana fo nyina no enra say Young Democrats Union of Africa. Omo omo dwumadie bi ewo Ghana. Na be 15 countries ena aba omo hyiamu. Na ohwe me kwaka free SHS wasem na me ka se ye mofra ye wo fast no ye ma 1.2 million ena enya so mfa so no. Eyo omo nwanwa ye omo hu. Say secondary education Ghana no free. You know see bibia na me atamaze me free. Say everything is free. It is any munyamo na nantanko kuvado enyano abasobodi a wonyano eye former president Mahama Senko betimi de ne ho atwitwe bibi kakra but enye ye ye de free SHS ba kwa hwansam a mo kafa ho o se eye lala sulala free SHS eye sakawa free SHS ebegu ye school enye no nko o se 2 billion Ghana cedis na nado danko kuvado e de free SHS mo no now it is going to constrict government purse. Ebe mia abantika. Etia dentia. We 2018 year we ba no pe frank etu. E wo UCC abonten so no kan asem we. Eti onim free SHS no ho hwe, onso ho da header onyin ni. Enka ne bibia ho. Enimonyam sha abamu no. And office and could bet me can be binan kunyamuketwa bi na ebe bonus send ye Jones abo akoko no ebi ensita na nado tanko kufad ono na oye free SHS ma ye boni dia ne kai free SHS o bo former president Mohammed dia and ye dum so ne de kai wo so former president Mahama you will forever be punished because you've superintended over dum so and ye de be kai wo who enumunyam bi na office bi du enumunyam bi ne kakodum so when how the Ghana for a hotre or yell a manunu out the bread Ghana for. And only legacy. And only Yama Ujama and to free SHS here. You don't come where any don't not know for no crank cabin. On your honshi a subsidy and not the buy. Subsidy no can went to me and sent to ya. Well, I did out the buy 2015. Oh, 1 to 2015, 2016, 1 to 2017. You buy a car down there 30 million. 37 million and napu akwakutua ne to so mienu a yesai editudwa e magana fo nyen se na no yenkotenkote a omosi omatro bibi omofre ni people's manifesto na omokọ abo apro nyina no Ghana fo na na si omo church for sansem ne vancho manifesto na Ghana fo aka kire omo se eya tertiary education fees no omo nchem na omo ntuafa emfamomo. Hey, Kwame, ye da kosori na aka 6 days. 5 days impose 6 days ye kwakoto aba. Omo de krata basa be Kwame krata ni bi kan he. Krata no eni omo official letterhead so. Krata no omo de elder official for din na asha se wasan. Ne signature ko ni ho.
Kata ana omasa cho mu say oh sesi ana de former president Mahama so ba be fa kani nyina na enche bia no ayi minim kata no me kenkan ye no wadaroma e kire se first year for no ene ye be fa no nyina fa no nyina ene ye first year for no na second year for no ne third year ne the final no ena ye be chimpe no sa na me hu kata no bia me kenkan se me na mborofo no mante ase dia ana kwa me ka say so wo ka say ne first year so ba sa funso nim ana se wa de konto mo de ahopopɔ ene aniwo koyɛ sade no wo na wo sese chimpe esi ade wo se fa ne nyina na wo de ba okay wame sade na Kingsley Ajima scholar secretariat wa be a portal ama ye mofra na omotwa a omo apply university no mba be kono ye sa ba be mom scholarship etom hu sa no ka se ma ne yemfa yem hwehwe mfa nkoye bibi eno mo ka sa asem de to omuni mujidie ena meka se ohwe letter na omotro ba no kwampo na sabia nyado sabia kon eni die kura anim obuo kura anim me national chairman Fedble on fakrata bia mambe toto out basa sa any letter head so ya sign letter no ne di bibi na ahye ni din anim NDC for nkra you fi na kwakwacho letter bi ne di din ahye na dia ba betudwa the inequalities of official letterhead bibi nothing na dia ba betudwa na unim kwame ye mo awrem krampo ne say sa asem no mo ka ho esre 2014 former president mama na president Mama Jane na Jane Opoku prof and na a minister in charge of education former president Mahama directed Mama Jane e manage short letter the command vice chancellor Ghana VCG say ene omuntimi ntua utility bills in Soka in Kamiaka ni treat your campuses tertiary institutions no omuntimi ntua biu enti ene no omunfa sika no MBA students take steps. The letter is there. Have it here. Take steps. No, first sikano. Emma, students in 2014. This idea na buy no. Wa na oda shiapon mu horse nimno. Senka. Me call take yana me dakunti. Na yetua 900 Ghana cedis. Almost more hostels. No money ade no. Na omutia 500 Ghana cedis. Ya dia share. Omobe so omutia. Sabre no kwa ehwe ka na da Kenya University na about 4 million Ghana cedis. Na da UCC na 3.7 3.8 or so. Na da University of Ghana na about 5 million or so. UDS no de kakra. Aban so ntimi ntua. Emma students ya ntua ya de. Eno ne ye wodum so. Sa pandemic na former president Mahama na de ba yo ono a o eno kwa no wenti mi anka se o ye tua mamo wen su de na ya de kwa pa na aban bia tua ma student da former president Mahama pe ene president oba ya wo di student nya e ma ya ni tua isika san se o si ontimi tua onisika na ene wada ne wo pataku no wada wakwakofa odwannyera akata wo mu se oye odwan na yenhwewo na esi ade usuban asesa enti enei se na bible ne ka no saa nya atwomfo no pataku nso na odwannyera ne kata no oboa ena da ne atro because ye ni mu track record insuo kakra wantimi antua enkania kakra wantimi antua Mama Jane, Emma student TI, and Mama Jane's no running bit. Near to me, no, Kwame. Feeding grant went to me and Tia. A Bibiana Carbe Moama say, your more funny be school. Now you're two school, oh, the northern part of Ghana. One was subsidy out the buy and was subsidy out the buy SHS 38 Ghana cities. Went to me and Tia, Emma MPP by any between 2017. Book and research allowance
na wo university lecturers omo their research no near their professors yi omo timi de boye you know wo betwa mu se uniska wo kwame ebiem wo so wo betwa fees ama nursing trainees and a teacher trainees. Hey, Kwame, you wouldn't say Openi Koya no your president. You had the opportunity. You had the now was our ability, no. Ucha teacher training allowance mu. Former President Mama. Ucha nursing training allowance mu. Ebra na yen yana mo air complain no. Openi se emfa ho. When fee or sis obe lusu abano kwa on lusu. Indeed, he lost. And he lost badly. Ejene yenimu dadao yenimu sunu wo ban ne wonyuma wo ye. Etu be ka tese school fees wo ba betuama nursing training for, abetuama teacher training for. Abra allowance kwa no antimi antua wo twam. Allowance kwa na boy say nursing training for the na o say 70 million and a teacher training for the 80 million. And then also wo benya 2.5 billion e de ba betua saka obwa nada. Eya tro kwame ne toso enum ebra ye she free SHS ase na aban etwa sika boten budget akogoma sika na ko free SHS kwame afibia mu no afimu bia no na eye 2 billion Ghana cedis 2 billion Ghana cedis. Former President Mahama say sika na sondodo na ma aban ehumete aban yes kan fanye bibia eto no kuta 2 billion na on fine share free SHS mu eni pa na no ya usu kuta 2 billion na on fine share education mu no esi de na de kuta 2 billion do ba betu school fees e de ama e yet share students kwame atro ne adada e ya atro ne adada and ni ti anye ye community no so make such promise no so no o ma twi mu do o mu nimte o mu ya adisuafo omo ye discerning di kwam enwa no se pa ne hontoma ne mo no hu se sanse mo kan nya ne ya tro omo njimu ni emu ahoden na nkasa no edi ho omo boa kwam ye wie ya ye twa tokwa no ne kacha Ghana mabunu se omampani na nado ye declare oye man for the youth opani ba ni sise ye bia wa ye bia no eye emabunu youth-centered policies. Ni sise ye bia ye mabunu. Kwame free SHS and e mabunu 1.2 million and enya so mfaso. Kwame napko yi e mabunu 100,000 and enya so mo ye. Kwame na YEA e mabunu 183,000 and enya so mo ye. Kwame scholarship secretariat na ehwagu na ehwa time na menim kwasa scholar secretary kampo ye adwuma enne afan ntoma pefra kinsi adman ye adwuma 2 years ago your scholarship was 20,000 last year 30,000 this year more than 60,000 enne de bema na kinsi lo we kwame oha obo adwuma kacha say me birthday ba in kan wa Ashanti regional na uti president o no ye adwuma kacha say me birthday ba me de nkwa na hia me America tens of birthday but kinsi say wa woni pa no kwame eti clock wansanfa ba ko bra Ministry of Education you might there over 90,000 jobs teaching and non-teaching staff or Ministry of Health over 90,300 jobs mabunu restoration of teacher training allowance mabunu no yen mabunu na affect ye restoration of nursing training yen na affect ye kwame one constituency one ambulance by mabunu aye for mo adwuma mabunu one district one factory yeah the 76 factories na adwuma emu 28 brand new enuma ediaba no over 12,000 indirect jobs over 120,000 mabunu kwame okojo nkuma ho national entrepreneurship innovation plan mabunu pempem mabunu over 80,000 a omenya so mfaso anyam adwuma afri jo nkuma so ewe mabunu kwame oko NBSSI sika ye twato ho a covid inti na mabunu nyuma nketenkete omo yi tre
omo mu botre cold store nketenkete emabu na omo tonton niema soso niema kwame sika de so mass ni nya emabu no every policy ya dia babia kwame nkete ya court free TV ya dia ba emabu no bibi bia adi bia emabu no emabu ni nya so fa so pa kwam even planting for food and jobs your model ma your friend youth in agric mabunu eti ya mabunu no yenya nanado danko akufa do so mfa so pa ene na na say you saba be ko university kwana ene because for my Ghana card as I get juma Ghana card 8 years NDC 4 months mukra ye buy ene nya me chade na no ye tro edi kwampo electoral commission over 60% in the UC Ghana card. And the Ghana card is here, Juma. It's a near once we have Mosian Ukuta Ghana card, Koya near the amount. And now, Finia Quaco Kwame chromatic case, Kwame. We are Jumuska, some guarantee Mabo Free. No do for Nipum, you never guarantee Debbie. And Okayana, I acquire a much. So be you because guarantee Maquire some. And then we guarantee. We are not the call. And then a year. Rental assistance scheme so another so deba ye betwa a year for 100 million dia semi emebu no kwame uko zongo development fund enuma ya ye nyina wo nya dodo na ye bebu no scholarships ye dia ma ye mebu no astrotef ye si wo zongo kwame ye mebu no kwame so ko na kwhwe ICT centers ye si o zongo se mebu kwame enya mochire ne ade ko zongo former president Mahama ani wo o se on de mochire e wo manifesto mu so mbesi mochire e de amazongo enti emabu de yenya ne ye e wo nana yenya je chefa sonko na yenim se ebiasa akechire yes se nana do danko kufado yemma no mfie nan ka ho mebu no Ghana mebu yen sore waka Yemma Nado 4 more years. Or your number 1, Kwame. Nado Danko Kufadu, your number 1. Kwame Nano, you to follow say, Oka, oh, da soro, Oka, oh, da soro, na, ne, da hui, Oka, oh, da soro, Kwame, let's say, the Kwan another throw number 1. Oh, yeah, number 1, oh, yeah, number 1, to Abama no Kwame best Ghana for na number 1 ya kwa ni atomo number me hwe bia makasa about we sumni han na ejina ho ema han papa bi former president Mahamud do so by to no already no ejina ho mesumu dada yes han ni number 1 ana na pamfu nyina parliamentary candidate nationwide 275 obi anso ya number 1 obi ya number 1 tuko ya otomana na do wi oso kakaka no number 1 uwi anu aba oso kuma no ono so de number 1 na odi amano na ye ma na danko kufado entu anu juma pa oyeso na anu kwa mehwe abie bi ombe ye video bi e de beto ha o na de na nimo nyam no muntimi be pa o se ye de video bi aba se na aja de mu de amon fere ene se na ebu aka o musuyin Moko na etimodin kwaso ni ebisa se aka 3 more days to elections. Ti adwinfin yemfa bibin tai na ho enye yi emfa. Ene se ne ebuaka omusimu mu bebi omufankoi. Nana medasi. Kwame nyamisha. Bye bye. Henry Nana Boakye National Youth Organizer of the New Patriotic Party you need dinko okay 101.7 so you need OKFM 101.7